Usia mame fa wo enkopie mu ewo eye okatachi afifa mensa ne side. Last week kwakoma nu ebedi nkomo edefa eye okatachi afifa mensa ho. Enti na obia twen responder eye okatachi afifa mensa edebeba any expose a odebeba. Na ende okatachi etena ase no okiremu a course a ono okatachi afifa mensa enya a efa eye kwakoma nu ho ene ensem amanfo eka se kwakoma nu enye nipa a wo se okatachi afifa mensa ososo ne so enti ne papa mu a okatachie enja kwakuma nu asem na kwakuma nu wo ka asem a Ghana fo entie wate ase onye nipa a wase okatachie esoso ne so na abusia ende okatachie edi nkomo eka nsem na mensa wo bre no yenko na yenko tie di okatachie mfa mensa ebe kaaye efa eye kwakuma nu ho abusia aba be ka yensa e wo hase na mesa osa ne die mu obe subscribe to your channel se ni update bi anso etomu a onso onsa ebe ka bi ayi foreman ayi makola foreman wo mo from wo hene em so wonim so wo hene na odu anu betu we yenum no kura nyame anim ni se we no ankoye sa na menim se Ghana fo emu no kura oh yemfa goro nyina nto kwamba fo abranti se me de menim so ye comedy ni ade ma manfo no esire nti na ma adwen yem so mo bu ni kakra na wo hwe nipa efre no mo fra kwaku Alex kwaku buaten ene no po fra was ai wo hene kai we de ne ho onwuno kuma ne ko nam se makola forma no ye ne wo ma fra se wo hene wei no se dabi wo hene yesra wonya ansa no a ye nti o show ni bi wo hene makola for no no me no so hene ha dia branch ya kuranti memene nde die ni mu bra ne ya to kenti papa ne ade guo na ya famfra mo hunu se dwom forma no ya hene no more fire makola ba no ti we Saturday ye ko makola ye no mu kodi nkomo kofi an wo ye ni ade na de ye me nwanwa ye former Ashanti regional chairman of the party menkasa ne hoda menim no chairman mankwa anu mo wa na number bi afre me more than be de ho na wo ye no text dey say me din di so chairman mankwa na former Ashanti regional chairman mankwa ebuo na me friend back enu kwa na me ye zoom ni loyal ladies ya me friend back me dem dwe say obi na dia asema koto na nim say o fra say ai kai o hene dabi minimu da na me hunu da achi o se me yere kura hunu wo a hunu de wonye pepepe mesre gata we de entis kai dabi wonka wokura more fire na sente sadia anka de wokoko asa dabi kotin ka de me ye ne kura mu kobi oyele oh hene timsu wei de ne na chachi asase de abobo ayi podua hu de ka me ye no na mponkompo hwirita ne mfue ne nso ne no na mmeme betena ma wo kasa wo ba besua ye no wo de kasa na be intimidate me how is that possible me kasa abo abra wo nya santini na ma me education kakra wo ye wo mo ya mo se wo no na sia so ya santini no wo ye no se ye wanswan ankyere ye wura santini to onya hene wo ya santini kura kan kasa sa teach him if you say ya ti wo yi se woni mo ahenie no ya mun sua wo say ti na da bia me powerful chair wo and I'm going to rule over you I'm going to abuse you in my voice yakase obi esua kire yewura aman hene ne 66 wo mo pe ne esua kire yewura eti asante ahenie no sante hene se tutu na yakase efruwa na ba aman hene na sante hene abrempon yenti e wa sante abrempon ne se ankonya bi wo ho a ordinary na komo ne sante hene ne tenase na nso ye form ya sante eye kingdom ni we no and ye elevate you to the status of a man. So bit say a bantama hene. Ordinarily on your mind hene. Now so I'm so yes and taking any continent. Ye elevated it to the status of my hene. It will no strike to the Yura. Now don't think one knows ordinarily on your mind hene. Now so ye elevated it to the status of my hene. Strike to the Yura. Nasabi obeti wo na wo ye wiamwase hene wiamwase hene enswa nkyere yewura oswa kyere agona man hene it was wiamwase hene enswa ya nkyere yewura nti wonya hene no wadwene san netie oh him moha edafom
If so free abrempomfo no so a no aba di krofo na fra di krofo no a na afi wo mo ne wo matena nkonya etu ko du adi kura na wo jase na wo se na me koso agikwati mu nso mu nsua wo se yoko hene ne ye de be se wo sua de a wo be hunu se efretete true mantri ya ka se kan asante ahemfo a wo bo free true mantri ko bi ni amamfe oti akente ebe si obiri ebu a na me ka kiro se no mo ya yoko hena e de ntina woni mu nyansa nsua Teach them. So many entry. I ye course kui. Just bo asante ahemfo din a wo bo mo din no. No mo ya yoko hene. Tisi wadwene mo nya ha. Na adoma hene di doma akonwa nyina. Still wo so ya aduana piesi. Ada no wo pra aduana. Fire. Ebisa hene no original one no. Na mo se muntie. Onsua. Won na ese. Aka mu ye kedi manu die. Obi. Aka wo na atoso mienu ane from manu. Kani bia no wo ne ba. Eti atenga. Me die. Ena no de me kan se. Kovie ye ni brema no. Se di ni pam mu ni kuro mu. No mo frame ye. Chema mankwa. Eh wotwi no ko frosi wo hene wo jam sero adarma. Sero we di onko. Kasama president tie. Kasama president tie. Na do ye comedy sie. No kura wa hunu yo. Ni fa ne jeans ne bra. On fa ne jeans ne bra. Na we no wo pe kwan de yi se wo hwe ba ko nso oda hayi. Kokko hwe de yi. Wo no so dwene se we ne ba be disturb me na ko no anya kwan be brechi. Dabi. Yenye ne sa. Eti kofi mitie mu a de wo mu ni mre bi bible ni mu ana mo ye se Yesu Kristo ye na ko pie Pontius Pilate eti na me ba no me dress se Pontius Pilate eti mu de awudifo ani akromfo ya bagina mani bia ani asa de Pilato ka kire ai Jewfo no se kofi yi afi bia mo wo aye afasha me yema mo se megya nipa ba ko ama mo no mo awakobɔ na senua ana se wono so be fa free etiminya Yesu Kristo mamo ana se Barnabas ye na dodo ne tiem se yewura yempe wei na mum yepe Barnabas wo betie makola fo mo se oyine dabi yempe wei de gya no me mo na senua mo social media ho a kobi ne mane to jonso gu ne social media buru no tetente so kan nyansa sam kire no wantie nti momfa we no kokowedie no de na nine left momfa ne nko na monko bona senuam social media ma no moda monko tete so mu ne so what we dia won fata nemo mu no fake doctor na boyfriend no wono de Barnabas ye nyanya no Barnabas se no adwene ye o se me begya wa ma watimi afa kire we be distract me we ntimi distract me we koke adwuma we nyina nke be ka kire ma otimi distract me enkola wo kum wo mu ni suku mu di nyina nke be ka kire ma otimi distract me enti ho hia munyini free ho na mo fa ne nko mo we ya senua mu social media na me fa Barnabas nyima more fire to wo minyanya o sadia na so hwere minyanya monyi we ha dani iwe free munya ko we dey ya paso ni free no ti abrantie o free dey ko dey opese obeka bia beka ka we nu hu bre unyama no kasa ni petitira fremina ye ma fere kura ampo ma fere papa bi nam ko dru makola wono ne se de ma ne be boaje me so ne ade no a na mbe hunu se katechi ni ye ma ne katechi hey say no but at the end of the day I cannot I mean reduce myself to his pedestal. He doesn't belong to any pedestal. Not as though when I come head to head or tete a tete with him, he can speak anything sensible. But could you make him his own chance? But at the end of the day, why? Because when I want to engage you, I will change the discourse. I will take you away from a baby, and I will take you very far. We drew we rule over you. That is the ego tactics. I don't have your time. Never. I've respected the people, the prominent people who have called me from rank and file of our nation, impressing on me that I should not engage you in any, because it will reduce the pedigree I've built myself to. And you mean you about Kote, GHP, Rashad, you about what can you say? Ketro was one at the end of we are more mining here in a way they more go. What can you say? Some children. Me offer simeti, what? Wait, more fun and concombona. What's it? Kwame, mofa we nko bona se. Na ni yifri so. Na ni yine na no. No, what's that fear? Yine yifri so.
Jennifer Ho. I think I think you free. Eti makola mo form man nyina mo fa nche yi. Do me form man nyina mo fa nche yi. Kejetia. Na mon twe na bo so. Me wo so mo twe na bo so left right center. No fire. Mon twe na bo so. What? Edu ba bia munya ne skate ne hwe. Mon pam no. Mon titinta so mo so. Oni hwe. So as a politics no be. See the about politics. No one dey be. Na password na TC. More fire. Na politics o hu nyansa de. I don't hear some no. Cosign no. Yanko. Aye. Yaba besumo. Yaba sumo. Na memene. Abesumo. Eti agona nyame. Oda so tiase. I am still the Nicolo Machiavelli of the internet. More fire. Barnabas. Me gina so. More fire. Me nya wo twatro meka kire ma. So my adwene am say mo di we bede si ade we. Nyoma we bede distract me a. Ever. Me nya wan. Obi. Oh yeah. Ana yema kwa mama mfo ne mfre na komo amatwi so ntonto. Na de omo time kakra. Omo time. Man kwaji mani. Ene Saturday. Omo de ntwene bonzo atu. Kwaji ani. Say me say that we menya wuro we na. Bie batim we ni bie kokko ni be kakra. Obi. Ma tu me go chin kakra me pia ni si. Me say say shows. Na mo say Jennifer upon day akoto social media say adwaman shows ni katechi ni dika. Jennifer Froko. I came to serve you. Thank you very much. I shall come your way Monday. We don't have time for nonsense. Let the person just lie. Thank you.